No le soifua whaatala whatu le amatanga le nei mai aso I se whapoponga o talafongo le radio Samoa. Mo matu mai Amerika ma ko rei saute, mo fola mai le presidente o Amerika Donald Trump, o le a whai titia whataita inga tau military e whaia alona aturu ma ko rei saute, ma wa whai rua fwoi le tūranga le rei o alaso o tanga ma le taitai o Korea I mātū o Kim Jong-un, a toai ma le rei ai o se rangolango o ko rei saute I le taua ma Iran. Whamai Trump I iana tustu singa I upenga ta whailangi, Bernard Riputia de CNN, e leo fia le mata upu lea wa lewa na Maria Amerika e awai whataita inga whai whatasi tau militeri mako rei saute mai le taungo fia le tūlanga e mātere rawa ina tere tupe te tongi ai e Amerika. Ta ufo e Trump sa ia tarusanga ia ko rei saute mo sanap soswani I le taua Amerika ma Iran a meisa le mata upu I mea tau niukiria Iran pei taina tadiane ko rei saute le ai. Whairoi le ripoti le mawhana o le mawhatanga Trump ma Kim Jong-un taitai o Korea mātū. A wari ptia wa levo na upu ia Kim whataita inga ia Amerika ma Korea saute mai re tau mate la leo le ai eise suinga I le vāo atunu e rua talu o na fola mai e le ri presidente lea suinga. I Ukraine ma Lucia, e si le valu se lau drones a Ukraine na tawhana I lalo e Lucia I le lato waspa inga na whaia le pō na pō, Whaidoi Rusia o se tasi leo so whainga tele a Ukraine I lo lato watunu, ma ai titi mai peto o ono ua mariri wai. Wari patia le CNN ua whai te tele wheta winga I tu e rua I le teminei, ta ua o Ukraine ua whao popo ana o se whainga whao ngā ai drones, mai anga I sao lava I o se whainga o ngā tatonunga le mua Lucia, e mā tele na taura I o se whaia o warehouses, po o whale teu o loa, a toa mano whanga ngau si ai o loa, whaapea mawaenga e ieisu au. Wari ptia lau whaasala lau a Lucia, o le oso whainga muri rea Ukraine ia Lucia, o se oso whainga tele, ma ua taula I sao lava ia Moscow, ma no whuanga lo au ma waile to tele tangata mau mea o le atunu. Whairoi ripoti, o lo whaua pia fo I oso whainga Lucia ia Ukraine lono winga, e le o mai loa fo I lava se taimi, po o se umi o lea taua, po o sona I ungalata mai. I Hawaii, e siria le se lau fale ua tafi a sea mai o latou whaavae I le motu tele bo le Big Island I Hawaii o no lea whamalosi o lala lo o a fiai. O whailoa le kovana o Hawaii Josh Green I le BBC, siria le lua se lau wafe fale o lo o motu sia mai ele le tisa le teminei, e ui ua whaasolo ina vai na malosi o le wha, a lo I aipea le tu I sautu le motu, ma lo o lamati aipea so I fua. O lo fautu ina fo I lo longa whaafosei, ma o ana nafi na matua I maralo si ei matangi. Lo tu mau pere rapta ingo le whamo motu umai valu o Hawaii, a o le tu e whawhita i aile to tele, o le ai o se soifua e mau, pea a fia I whale na whale hangaina. Pea mara se lau valu se fulu sui, o le National Guard, na ave ane e pesoswani le wala au mō pesoswani whapavave. E tolu whare mai wari ptio lo motu si aile le tise, lo whaonga ia fi wha leo, ai sa tapunia le tu maumala wa lele te tele I hilo makona, ma o tue te tala I le teminei. Pai roa le kovana e se lau iwa sepuru whai ngā malanga na wha leo ngaina, I le temina a fia ide atunu I le wha, ma iei vaenga wa motu si ai fo I mara sapala I le sua vai. O le whao I niki, I le awhewisa lau I walua, o le wha malosi muri lea na fia I Hawaii, sa wha mawina le vaenga whalo na malosi, maari di waitanga te to ono, ma le tolu piriona o le tau o mea wha lea ngaina. I New Zealand, sa unora pana mea le tunu o Christopher Luxon, o lo malosi lo na whaatuatuanga o lo iei pere langolango le whaipule ma le minister fo o Erica Stanford I lana taita inga. O lo whairoi di pote le Radio New Zealand le tu mau le langolango Stanford ia Luxon, mana tere ilu I na fo I le tofi taitai. Ta ua le ripote le minister le puipuinga Chris Pink, le fōringa ua moina le mamafa le mata upule nei, e au fiere lu ino le tofi taitai le lato pāti, wa ripotia le ave ese nei o na tofinga wha minister au le ianga I ese. O le whaatana noanga le pāramia le Morning Report I le so, o ia tā ua ia le o ieiso na masalonga I le langolango Stanford, mai na te inua lava le tūmau pēo le langolango mo ia. Ta ua le pāramia o Chris Pink, lea sanga lue mo ia lava na ia whaoso ai le kū lea ua le manuia. Whaeroa fo e Luxon, o le vaesta luai sa tere lui tau peitai, ua mai aso ala upule le mata upu. Sa ia mata I tuina fo I mata upu whapea I whainga maroa Australia ma le UK, ma olona tauwhi, a whai I eisa tasi na wang whaupai a whaeroa se mata upu e le fiai I le taita inga, e au lava ona soala upule e ona sui uma.
Talmuni mai tonga, o whatau nura whiriwhiri o minsta fau e to tolu o le whainga malo tonga, ina o whaamaunia le vasta ruai le whaamalo ro seisi o minsta e to lua sa iai o na whianga i whainga whatau sina o le palota le bribery. O le isi minsta fau o iai o te vita puloka mai tonga tapu, sui tūranga i a se misi sika mai tonga tapu foi. O le isi minsta fau o vika si moki lave maau, o sui tūranga i a lata tangi mana, le ua whaamaunia morianga o whainga whatau sina le palota talua i le tunu. O iei manisi whetuna inga ua whaia o whapopoi ma le portfolio, mo le sa avea ma pare mia mua le tunu, hu a kama mei liku si o si sovaleni, le ua tu iei ma le matanga renga o tūlisi. O Dr. Siale a ka uola ua avea ma minista fau o le soifua maloloina. O le whaavai o le malotonga e whaatangai le paramia e tōwhia le o atu le whao minista o le kapeneta mai whafo atu o le paramene. Whairoa le paramia o Lord Whakawhanua, o le tolu fōura le ua whiriwhiria o le whaatau tō i le asorua o le vaesa nei. Tara nara video Samoa le amatanga o le neiva i aso soifua.